Kampanye kandidato presidenti Francisco Guterres Luolo halau ia rate matebian zong maubere. Ante salau kampanye kandidato presidenti ne tau aifunan. Barate matebian maubere nian ia atelari. Ba militantes no simpatizantes kandidato Luolo husu ba veterano sira atu suka tu wain hira hasailia fong kroa. Tamba ia tempo resistencia veteranos sempre libur emahotu nomos sainudar simlu dame no paz. Quando halo veteranos sai instrumento político, povo sei la firma os veteranos sirau. Cuidado halo di dia malok veteranos. Cuidado halo di dia. Bahira italoke ibu. Ita veterano, haumos veterano. Ita ia itania dignidade da nebe as. Veterano para tu defender dia los. Veterano para tu defender nia povo idane. Haula sai veterano va processo. Desculpa de mas derrau respeito a povo. Tamba rico sonho ka atu osan ka povo da nene. Haula koi hamanta povo da nene. Hau hakarak lao buat tutu ita. Ia parte seluk Luolo haktuir kata kair ukun laos atu fo projeto ba familia ka hodi hariku deit ba ema ida orua. Mai be kair ukun atu halau desenvolvimento nasional ba povo tomak ihrai idane. Luolo informaliutan katak orasne familia balung hosi emane bekar ukun hetam projetu oi-oin. Tambane nia promete wain hira eleito ba presidenti da republika nia sei hare ba kestang idane nomo sei la fo projetu ba nia familia. Haula ia mau ida alin da nebe dia kata-kata famina bobot ia bedili na ba haula ia. Haula hetam projetu ida. Nem projeto ida veterano ni nia mos haula hetan. Haunia família mos la hetan nem projeto ida. E hamos la koi dia kata-kata projeto ida. Nebe mak liusi injustiça bawat ida. Haula koi liusi da ne. Hetan tia milhões de dólar. Gasta deita maka 30%, 15%. Resto ne rai hela vai e bolso. Pode harikoar. Ida ne makaluolo la koi. Ante sakotu kampanya ba militantes no simpatizantes sira katak sai presidenti laos atau sai oposisaun ba organ soberano siraselo. Maibe sai sefi de estado atu buka servisu hamutuk organ soberano siraselo hodi desenvolver rai dene. Candido Alves, Rodolfo Souza, Ator Portazio.